Hoxe imos presentarvos a segunda proba das nosas Olimpiadas Escolares. Dictado a carreira! Como podedes ver, para facer esta proba necesitamos 2 mesas, un libro, un folio e un bolígrafo. O primeiro que hai que facer é ir correndo ata o libro. Unha vez alí, memorizamos a maior parte do texto que poidamos. Volvemos correndo ata o folio. O equipo que copia o texto no menor tempo posible será o vencedor. Imos ver como discurriu a proba.